Kibet kumjo ikini kilong keme kiban berkat i President juga Women's Wing juga Parti Konfilitas im i Dr. Bohon ni Dr. Wei ki nangalam long keme ke parti bat tham evi kipai ba kibe ki jonga kibalong ginong kerjaan kibaklain juga Voice of the People Party. Saizin ngamla tham aigo uble obla dan berkat pada jim gajanga obla da obla ker obla ri obla sumar obla pelaingan lagi jima gajang besau gajing pang gajing sitom obla guru ya gajing nanti gajing ikum ke parti kani kali meeting ke basan agan ni kesini ke pemerintah ke meeting ke basan bangga semua aigo uble babro sau tri meeting ngadu menen setiap adu mentan long sya meeting ke job ke ba amin sing ngai ngam dan kam syu banong epi babendang kelathia fin kelade mendang kam syu rai bet hau pra abiang bet dan kam syu kamai kelathia kelade dan kam man syu kre bet baga foi trikan boy benginio ban sya te kidan katu ni kimat ke bang syu ban pen mau yengi kum ginong thapot tamre syoi kata ngai syu syu ban naman ngai ibu kelami igila patai ko bagaladon ke jingkeno lagi beri ke bakaran meeting yang ini di sini akan dikenal. Kiberi kita kena ngalam senang. Kibong ba UMLA dan Warden umut ban penkheng sekarang juga dor bersenang. Aku akan pensai saya kemat di dan juga saudara begitu saya. Hadir berlatih ba dor bersenang. Pernah kelarai ban boycott election. Ngala kerli lagi nong kerjaan kita akan dikenal. Balik tirai ban boycott. Kalau menjirai ke bapak lah. Ngakren yaki bagalong ke iki papakla bagna kling of hir phirai lang phi menchu kyong em kam long ka jingrai lang ka jingim ko aban rai dan ki ba yakwa dan ki ba kwa kam dei da ka jingrai lang baro tikol na phi klam rai lang phi bele thapo phi bele kindu ignong lam snong ba em yin namla ban ya boycott election nomor kam dan jumut ban boycott habang yetung gro kam yi gitu ki ba ngi sem jinge ki bangam kwa than ban kren ini apa ada gue gelinti kumno pengilapan job iki kan dia ka boycott election ka boycott election kan pun position awan sa border sa tay kidan gisinong gi boycott ngala di boycott ka pini ba pila pendemil dia ka Assam tementai klarai ban boycott kalau ngi gisinong brief asi ka jingdom kami tenren dei barda no pun khenya kata karan larang ong gi kinong kerjaan jika lara fi boro filai rai te kamot ngamla panong ye ngamdon banong filai rai tenaya apa pikir ni rai lang daga jinga serutu jumut kasumi laga mi karai teman tenteng rai darbar di jurong umta kandai hun lang kami la shirai laga rai tengong kamlong ngaklem penken mangai katakan aku akan kensa kalong kababakla ban keno bau bar kini kita kirukom keren election di persang tang ban penbut nam ka politics ke ji kamde ke thok kasibor ka politics ke ji kamde ke penthami pai ba ka politics ke ji kamde banyalam bakla pai ba ndai ka basnusi kalau bekiwe ke keren hantu ka baman hadu bo pai ba la that man sngam wat ni perlok ula soleran dalawai meeting mo ches memang keren pala politics tane na kata karau ngilong kumni ka Voice of the People Party kami kai bangin keren ye kai ke pamdi kami kai namang tanga kwa apa video so shy ngai kendu ya ki nong kersan nga keren ngalum ngalang namar baga srukya baga tanga sinjam ka bakirai kamlang ka badai ngamde ubriu uba jus notenat ban menjur lang ya kai banga sutru bamlang ka badai piete ko yo barden ulalong MLA kata tinamar kita kadau na kwa ban pensai yang taga benta teneng esnotenat bakumni pat lesi kalapoi kani kekep kaba kasnong kani simbenta hakali election nor kata ka jingle kaba kasnong ki kedu jinge yo lesi ka hapan phai sa kata ka isi ka bathaman banon ut bahakani ka isi ka badim kalale ya kani ka kamle jubor ka ji frikam kandang ye betel ndela da chi banum thebot ndon jinge dei shu te pakka discouncil chalo pakинwa kilat jingara Sino part ngile namar kata raw shaw bagen rai gono ngahikai ngapun subu ngada keren ni kitu ginong persan jina ba phiru kum ginong song pili banieng bani keren ni mun susngam aba mohon lada pilai hun lang tebak ngamla apa ni namar kata raw ban ong bo MLA le barden u penkheng yang rai juga dorbas nong kalong ke ite kapapakala
Mar kata kata ke jimpen sai ke benikong. Tiga ni ke por ke pemerintah kum ke jimpen ke mau iki pai ba habangilet ke lengkin. Ke Voice of the People Party ke lek benikai upai ba ban Princeton upai ba ban pin ko bor upai ba ban pelong upai ba ubasur banong upai ba ubanan ke jingkikli ubas scam ke jimut ke jipka. Denmark kita ke dau PE bawalah negara ke Voice of the People Party ke badan kena. Hendrai ke long ke parti ke pau nam tam haga jela bacabar naga jela gajini. Nila yo ega jing shane nagi pat ba. Mdan balaban len ni jing sha keleng kari mata. Ke jingle kalong bai apre ke Voice of the People Party baki wei ki party. Ke jingle ke de nongrim. Kamde e tegi party ke nongrim. Maka nongrim ke jing kalong banwan ra ega sinchar khana ke khoi katma persha ega bamsa katma persha ega jingdok katma persha ega jingkerdo katma persha ega jingle shliang bat kata ke jingle bo. Hoi ni don kita kilong kemi ke belekin thoi nga banaduk balong MLA upa ardan la cincar mengi ke beduk. Hana bala cincar mengi ke beduk. Tenrei kin suthu yak ei ke jing perkhat ke jini. Banweng ye kata ke jingduk. Ke jingduk kanum ja tang ba ai pai dawai pai kot pai sla. Dainam dai. Ke jingduk kanum ja tang ba ai pai kot pai dawai. Jingduk kerja haba ka sorkar ka penbiang ni kerja ka sumar ka penbiang ni kerja ka puli haga dor ka bejem ka thawla thawnti ka kamai ka kaji ka thaw penklai ni ka khai ka pateng ka pen em ni ka rap kareng ka pen em ni ka rijuri ka aila lem ki kam kontrak bani yo lem ndai menteri tong MLA minister kinongalam jong ka jela ka ji kat uti peti chi minister orang gumno to sange phi ka he tangam kamut yangi Ijai penriu you. Haba ko aban ijai penriu. Ijai ledi. Ijai galok ke tengah. Ijai gikun. Katakan di kejigai. Kabumut upa arden ulah job amli. Udai mentik ying kitsen di lai sau terliasar. Udai mentik cakap syabai. Udai mentik padu yang syawas. Anda ulah depan ke pelatengka. Unsawan mencakri pak iba. Ladedan bapang seaisan sepak syaja. Daduna baikot aisan sepak syaja. Kata kami ke mengikwa, ikwa benrat ke jingduk dari benrat dari bengi wanra ke sinchar ke karar. Ban pendiang ke jaga sumar. Ki minister tang Sepang lahir sa Delhi. Balai. Balai ki minister tang Sepang lahir sa Delhi. Namar ba kimpiang ke jaga sumar ni. Ni pai ba bam dan la tahap ko as possible. Ngang ong ai ngo you play ai nga kamet kaphat bagoy pakya. Larang ayo ega jingpang hapkut as sibil ngamdang pisam di sadali. Namar kata aku kipai ta. Gidan kam manuan ra ega jika sumar kita biang. Upai ta hakut la hapkut tang ni jela. Barhaban simram. Banyo ega kat ke kia. Oh pio ita. Ibai dawai. Pio ita ibai kot. Ngas ngotenat bagi nong kerjaan di upa arden nadu ubuk ki kerjaan di upa arden kipik kipiang kila yo ying kila like ke songwai kila kin show kila kila ke kamai ke kaji tujuan perang bisa na upa arden namar ki nong kerjaan di upa arden apa ki kerjaan uplay ukurku nga ai ke skim ban snayin ngamang bagi yo tanglai kamera kiyo sausan kamera kiyo nuno namar ka hok ka jongki ndrai kita ke show up by the way by god Surai toy isa. Tang surai membeli rai toy biang. Diberi sungai ada dengar mana ru kimi krong. Renem ne. Mari kata orang hikwa penikai diberi. Habakin yo ika kamai ke kaji ngin thawla thawlinti. The Voice of the People Party. Kadon ni kanong rim kabasken. Kasmutu ika jiat linti. Bagi ni keleng-keleng ni pinsutu ikipat ba yang kata ke political history juga jat meriu. Kajian nanti juga jat meriu ke sinchar ke kadar. Ya geri khasi natip, ya geri khasi janca natip kong geri ke life house em kadar dolai. Kadang ke sinchar em gidan ki hima, gidan ki lingdo ki dolai ki wahadar, ki sinchar ya geri ke sini. Henry ki pareng ki wan ban job tma, ki sinchar ini batum jo ya geri India. Kapor kaya, kapor kapoi bagari India kayeng, balik persya igi doli. Ban pelak no yang lebih nak kiti igi doli, ban yo yang tak jing lanjut. Hading biji ki kabujur, dan sorkar bilat kahaban ai ke jing lanjut, ya gari India. Hagas nem kat kenai sepak sau punyo.
Kinongalam jogri India. Masnyo ay kising layo kiwan kiw. Sikini kirilom kasi, kihima kasi. Ban penbori kisim kasi. Bagini soy yang kata instrument of accession. Lani banya sono. Yang kata dulir banya sono bagani India. Kila taru yang kata Dorbar Constituent Assembly. Ban sandori ke Constitution jogri India. Lani ke riti senchat jogri India. Ban pentulun, ban penyak jogri India. Hakita ki kendon katkum ke riti senchat. Ha kata ke Dorbar kidan kiri ustad kiri syampang. Ki kral perkat ki pro jabi. Batay nga bagum kata ka poro blay no say na prega jak ben wigo jigi. Yawi rangba awang itip katenggo ba joy. Lani Reverend JJ Nichols Roy. Unir ulay yala belu khot to kata ka Constituent Assembly kata ka Dorbar ran sandur ya ka Constitution. Shimla penen e kala. Shimla pinsulwa kai ya kata ka kabu. Ulay sa tinge singa bhai gani. Ulay sa tinge kata ka Dorbar bamangi ki riulum ki basong ki jaka rilum ki bahap apa ka jela Asam. Namara dia bagi penyesok abad kari India, lapan hak ini pokok jelasam. Nidon kami ke an ke berkerbang wong. Bangin sensyat dalam dia kat kum kajing start, bak kajing slotuk kajing. Namar balai wong ye pher na kerukomim, bak kithi ki priyo ki basyong hari thor, na dikit karg bangyong. Kerukomim, kerukombam, ketin keteli, keriam ke baik. Kesyong ka kesyuman, kekosyor, kerukombat kendau bat syap, kesensyar ke karat, ni ye pher. Don kamban penek ye kali ke jirong kerpang. Lalu kita ke kakandai sepak sopo, ulai ibu dan kaman penek yang ke jalan kerpang juga cek penriu. Apa yang kecil persak ke banjur, kata ke Dorbar kalap piang, bat lakentuk ya ke kernit ke bahenriu, ke schedule haka riti sensyar juga India. Lingba ke kernit ke bahenriu, ke schedule lapan kai ke district council. Ke kamran juga district council ke di ban penek ke jalan kerpang ke sini. Haka sensyar senang sensyar tahu, haka bat kendol bat syap, haki kol syur bat kerkom im gajini. Reja ayu diskonsil lema, kasenong pernah kemat. Kitu kelari ke kam senong klem nong rim, ki ay senong klem dip, kile iki tamban job election iljon. Kata kadai kaba penlong, kaba peni gajini. Kipat ki senong kitau, ki rawat ki senong kitau. Mana ba penrawat kita ke badan ke bawah. Balik ban wanra ke jingsu parti. Ngalong CM ngong ada pitar ban i bagani ke syugi ke mangasong kadai ke syugi ke batukular ke kam senong klem nong rim ke penpat senong penpat tau. Ko ki pai babi pilih soto ya kata ke jian niti. Ban kapor ke ya kini sigi wingi no lam kiwang em ladon kamal light no na ke jela Asam. Ini ban light no ban yo no ya ke jong ke jela. Kilai slok kilai peliu jumut bat kilai rai. Haus nem kakandai sepak san busau kelas dang ke jingki pengilio no elok ke jong ke jela. Lelai kelengari, we want a full-fledged state, no hill state, no rest. Ngikwa ke jela ke bupura lagi ngim yok ngim song thai. Shisha kilai ki kalau simpor haduk kat pras nem. Ya ke sarkar India bahkan priang ya kata ke jingdoa pada haus nem kakandai sepak nyu puar kila ahingi ya ke jela ke bupura. Barang kapor bagi ai ke jela ke bupura kila pesuru ha kata ke kernit ke bahandriu ya ke paragraf ke bakat RA. Kabamut ban pinti kena bakinum dewi non artli ki bor ki berengkat hagane ke jela. Dilarang don ke jinga tengko opering ki anju ke sarkar jela, bagi anju ke district council, ki anju ke district council ki yap ke im ke anju ke sarkar jela. Gumno ke artikel arspa lai pusau ke kerensyai bala don ke jinga tengko opering ki anju ke sarkar India, bagi anju ke sarkar jela, ki anju ke sarkar jela ki yap, bagi anju ke sarkar India ki im. Deh hangi isutu baga don ke jinduna hati bagi yo ialah ke jong ke jela. Kai ke jinduna kalau bagi don ke an ke bani dayangi neki an jong ke sarkar India. Kis an jong ke sarkar India ki trai hangi. Kita ki chu ki an kim trai kam Nagaland, kim trai kam Mizoram. Namar laya da ya ke Nagaland bagi ke Mizoram dak artil lais pa anyu boy a ban lais pa anyu boy ji ya ki Mizo. Ndeng ni ngim don ki an ki bani ra. Nak kata-kata mentapi 1% yin piam laban peniak piapan kem im balik penpai syaka sarkar. Pitang peniak tangan kan. Nak kata-kata katukular ki kam di jam piam la minta kini house name arhuar kami katukan notis sikinong tri farmau ba pilapan kenya kan. Kanyu yuk ni kini ki anjo ke sarkar India. Minta dangsian kami ke hukum Napok District Administration DC ba lakang ya ke Singadur basi kata haru ketika anjur sarkar India. Idan ke kolsyor ke sini.
ka culture ji ka ding le pema ni punya posar ni punya dakso ni punya dormasi ndai kini baru kian menta ki wan ka an juga sorkan dia ki dolot kini amdan kim kini ki jing tular hapo Nagaland barpo Misra Shati po South India hawa ka Supreme Court ka penmi ya ka hukum ban khang no itu ka jali kuta ka jinya punya merek masih badung tak berkinar upat ba umi uyeng persya sngap kat ya ke hukum jaga Supreme Court kapa penong ya ke sorkan dia ban hapat pemi ke kewikaan ban penyak ya kata ke hukum jaga Supreme Court nrengi hang ni bat kat kibuan kian minta pelajaran election te ngin penduk kan ngin aila penedur mesti sampai tang dak election kin seong kani kedikaan jaga sorkan dia tanya melali kin penbit malakasan senem kumbagi laong Nre hakani ka cap na du pemi ka PPP on penbi sa upat ba yaki manlaka election. On penbi sa upat ba. Namar kata daw. Laringi ko ban im kumbangi ju im. Bat man beteng ya kata ka culture. Banong try ka kendo ka siya ni hab ya kon. Ban ka sarkar India. Lara filai ka Nagaland. Lara filai ka Mizoram balik pimla ban ai ni. Nakata daw ni ban singuto. Nakata daw ngi ban singuto. Nakata daw ngi ban singuto. Hagapor bingi hap apo ka jela Assam. Ngi yo ya ka 6 schedule. Ka banyata ngi. Onde gila yo ya ka jela ngimdan pat kan ka banyata ngi nagi an jo ka sarkar India. Ndrai menta kilet kumno ki penting yu pat ba oh la ka wan ka PPP ka bor oh kin sa pentri kam me ka artikel 371 kin sa du no ki dor bas no ngirum yo chu panti do yo mar kongpong lamar balai haki banyalam bakala ka di ka politics ka song ang ki pat ba menta marway ngan ong epi na ko ban boys ko yaman marway phimla ban lek thawan hapo district council Marwai phimla balik thawan na assembly. Kawan tunai country work ni don kam. Kibenan kejuk ke jimut, kejuk ke jiprat, kejuk ke nongrem, kejuk ke thong bagian lek hang tai. Hapo dis council ban thau ki an nam ta jini. Kawan tunai ngi don kam lai puingot, kibenan kejuk ke jimut ke jiprat, kejuk ke nongrem, kejuk ke thong bagian don assembly ban thawan nam ta jini pai ba. Marwai phimla. Na kata ra ko tu ke jong. Katu ke jong baka party kadai tang uniform. Kalong ke jingalam bakala ka besyirkai odon ki bang ka party ka di tangi uniform ngar puna lai puna machang ada itu no pai di pai ba brang dala nei election pai ba pasti pun kinu mele na ka party kin sele ki ketong simet kin sei phong panian kinu phong uniform ndrai ki player ki bang ngim ju phong panian ru tang da ka mek sudah kita ki simpentala ka election tenrei upai ba mentau la snotu upai ba ling ba ka ji kai ji mentau sedang ban keli keli marway anda pinjok pinlek ba no marway te phimla thau an ban no pinlek namar kata kata ko ki pai ba ka party kam dei tang ga uniform ka party ke mendan ke nongrem ke sem ka mendan ke thong ka shai ka mendan ke nongalam ke ijngai ki nongalam ke mendan ke jingke kli ki start ke sem phangata ka dei ka party kaman sei kita ki thandru mo chenreng Hapo dis council live wing of chudrong hapo assembly bantau ki ai nam ta jong pai ba oh sidan ma kiba pensutu MP biang priu la biang ka parti le yu mi usamla na kasnong ubadan ka nam ka baba ubasta uba champang uba pari aparai ubanang ban pini dei priu la hun la supet pe teng to samla klempet su ka parti ka parti ka dei tang uniform le utau samla urai banile nak NPP kei ke banja kejela mikhalia mta kala kelalong kejela ke bedukta magi than setai lami kelalong kejela ke bekitram kat ba auto chief minister wadi nak seng NPP balai lami ke sarkar sendrop MDE ulak kelalong uai nak chief minister ki baru sepatam magari India ulak runga ke thup jong ki chief hongwat ki chief minister ki baru sepatam ti menta phile yu pinong ani kumnu tau yo spa ani ngila nang duk ka Indonesia nang ruspa kammentoi lada ka ji perkat ka ji ka kut tang hau priu klem da pensong nong rem ka parti larang yo priu babiang kat no kono ladu yele na ke NPP ka baha ba pi ombe ko kontra tonang kamai spa ma mengen pa suni we bu nang yarap me pa manang yo spa
hap panong ki pai ba ki basta ngen hap panong ki pai ba ki ba shampa ken mau uwe usopot ni ong upin pot ya ka sang so borok kowe denem de uwe usopot upin pot ya ka sang so borok kowe te kumno iwe isop ha in let pen ba ya ka sang so pot la iwe isop ha in let pen ba ya ka sang so pot ha kat babha biang kat babiang pirung ha ka parti ka bamlong tang katu ani piru la kalarong nama katangi hapan penekam ya gajing staff ya gajing syampang kum ki pai ba o yang kemen ban i ba ki pai ba menta ka chamlet minat dang sek nga poi syom ladang ka bahap apo ka nartiang constituency assembly ka constituency ka bahap ikun pramore hapre ukertong jongi ba ukertong ba usiam jaga dis council hang te JHDC pai ba kini ki pai ba menta kalayo jingshan Swag MP election ki on kumno kita ki minister ki MLA si Giant Hills Shah Giant Hills video thuk khana election klem pisa klem kia klem khawai ja klem khawai do kam tri kam kyong andra dem nyobut MP ngi job abro nyow tadi ki constituency ha Giant Hills menta ki on kumno latri kam ka ji kai upra doh ka nugur kom pinong ka nugur kom kum kini ki por tapi por Christmas por New Year por election community la ya lut bi ken abolai polak baraborte minta tang silak donar ng patlut ndon sunungan pan pisa by Christmas by New Year te kani election kelajan ban akhir tau sur pai ba apa polio snow wong na ai te sim ka bot ho pra lak sakati upat ba ulas soto upat ba ulas sang man soto plan ila sa penbi nama kata kila rai ban jit daga ni geliti sanbu santan maga sispa kinong teput kila jit ya ka voice of the people party hagani ka MP election ngila job lai puar mikin lai punriu tuli ki constituency ngajuang kat sabangalit bala daga ni ka election MP kan jinla the day ka MLA election ngin jinla sinsya marway kan ka jela ka ju nang isnotra bagi pata anta kala sa ban soto namar kata kenmau kita ki kertong simet mo ki kertong simet marwe kinle ayu daya pensyong nungrim daya puson bah bu ya kajing snow syarut kajing snow bi kajing snow e kajing snow jam katar ka dikawai ka bang hikai ngilek keleng banong o kamen sim te ka kwa bu praun sunsyarno e ka jela ka juni kamen sim te ka kwa bu praun job kat bagakti pat hau para marjan bas ngobi kakti hau para snong bas ngobi te shanoki to pra un sinsya tadaw yang ikot yaki pat ba ki badon kata ka jisno tu apakah mensim ka kwa bu pra un sinsya ndai ta ka mensim met bat mensim bakti bat kejap hau pra hang tau pra un sinsya lagani kari ta ju kajini kai kalau nang Kalapin kumar ikini ki parti ka adu bagi yang hakiran san election kim hikai shu ya ka badai kala syukran be ban per be tangi ke BBB oh ban keno bagi BBB ke basno hok oh tu arden menang setengah benbriu hangnu nga benbriu ngasu pensai ke jing keno ni pensai upai ba abang ilek upai ba bani tu bagi jela mikalia ka de ke jela ka beduk tam ba ka bekiram kata ka de ke jing keno kadai ke jing shisha nama kita kadau ku kipat babi penap ban sutu bamenta ki persang kat bala banwanra ke jing sutu oh ki sai kita ke video link hot ban pen kumari upai ba yang ikin tu kipat ba haba pi kum gitu ki video link hot wat ya ke jingkren ke jong wat ya ke jingkren ke jong paro snap ya ke tu ke jingkren ke jong ha tu video pesa sutu kadon tang ke jing persyang ban penbit ban pentami balai ke NPP kambret ye kini ki parti syarut habaga biang taman sensyar maroi namar ka kwa ban penen kam gini ki parti ha por election ka NPP ka soto baladile para maroi ba ke BBP kenamla ban shan ki don kam parlo ki don kam nolap ki don kam nang penpat put te namar ka tarau ki i ba ke UDP ke HSPDP kini ki independent kini don lambat kin numbret ke ki namar ki penan kam ki ban penjob election yanati
Lah kata kau kiko bagi HSPDP kan don. Kaya ikan jalan bagi HSPDP kan don nong stone. Long benilai bagi UDP mlong show benilai. Larakam don ke HSPDP ke sarkar. Larakamlah baniok jirap naga sarkar. Bakal kimile election West hasil kan sarjam ke PDP. Larakam don ke UDP nila sarjam mengi. Penangkam kaseng NPP yakini bagi job election jalan job. Kami ni lebih job bagi tang kendia tang bangin job menilai pau lai puar lah ya. Bangin bak ke sarkar. Kadi ke bagi hap ni kum ki pat ba. Na tarau ni ong ke jingre kamdei tambat ke NPP ke jingre kreyon baru kita diseng-seng partai. Tambat kemau lagi baglaji. Pijit independent long take ke pijit NPP. Pijit UDP kumba pijit ya ke NPP. Wat ke kongres ru hapok dis council ke trelang suweng tamta sipor bangla cak ter tan no pada. Sakamno pendang penbi yo pada. Nangit bagi jing tristom ke jing hadin bagi seng ke parti ban pensu tu ka peni sisa ya ke ni ke jing kermen nang ta cak ni. Teka por kelade na mar kata raw. Baka nongkram konstituensi kan orang pikir kan konstituensi ka baro kari ki fight ma. Ken mau ngilalong kesok ningkong. Ka nongkram konstituensi ka di kesok ningkong. Jong ke sensar ka khadar ka bakhut. Denang ni istang ya kata ke sensar ka khadar ka bakhut. Denang ni istang ban Punjab election yo beri wakam ai psa wakam ai kya. Baka burom jong nongkram kalong halodu jong baro ki konstituensi. Haka Emily election Southly ki konstituensi ki larai kot ban persang bang legalenti balai lam khmat da kan nongkrem konstituensi haki sipos nem ki balai ka jiram ka jing asnam ajar khatra kamde maru pat ba ulah kentak sisa lapin kare engana kani ka kam tang yo phri ki bor play udun ke jitu ka bakhamba bakali ka parti kan pathai bakali ka parti kan sensar ya kani ka ri goji hakani kasnem ka banwan Arpo perang amdan jing artin baka Voice of the People Party kan grup ya ka bor sensar hakani ka jengaga kumbagalong menta wat apreng gi jimbon kam ngapudin wat di kam penroy haka konstituensi